Khosandile Derek Nomnqa. Ngithi ngineminyaka ewu-80 ngimsebenzisa u-EasyPay engisiza khona kuqala ukusebenzisa ngangena edlozini wangisiza ngezinto imali yezinto engazithenga ngithathe imali ku-EasyPay enginikeze i-loan ngafundisa ingane zami ngo-EasyPay zafunda ingane zami zaqhubeka zifunda ngawo seziqedile ezinye esikoleni manje still ngisasebenzisa yena u-EasyPay uma ngilambile noma makukhona okushodayo endlini ngisizwa kuyo u-EasyPay ukuze ngikwazi ukuphakela zona lezi ingane engalivulelwa kuyo u-EasyPay ngoba uyena wangisiza ukuthi ngikwazi ukungena kumanje nje hayi siyaphila nengane zami lapha ekhaya ngayo u-EasyPay ila ngisizakala khona ila ngijabula khona. Umuntu ongakangeni ku-EasyPay mina ngingamnxusa ukuthi nje ukukhanya kukhona ku-EasyPay ngisebenzisile amanye amabhenki kodwa likho engingalithola elifana nayo u-EasyPay noma indlela enza ngayo empilweni zabantu. Umuntu ongakangeni ku-EasyPay ngithi mina abangene abantu ku-EasyPay bazothola usizo olufana nalolu nami esengilitholile ngoba sengisizakalile ekhaya lami ngayo u-EasyPay. I do love the easy way at EasyPay everywhere.